alias kawan Rashapi, ya ke kod yara papura, ka General Studies Paper 1. Pinking atiari lade, na ke benda ki competitive exam, kum ke MCS, MPS, bat ki way ki allied services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, jong ke MPSC, araja R4R. Pila ban yo ye ka, na kitukan kod paro ha shilong. Bak pisah kan dalam bakla ya gidkhot kijungi lah hakalong hakanono ko benta henry menta ka kanti pat kadai tang na kadau kabangingi khang ya kane ka jing sam sticker na kalian ke police department traffic branch ngikhang kalong ba kidon kikendon hang to ba piwan simik stickers dia penbiang ru ya ke vaccination certificate Henry, ngiti baha kum kinongnya kali, ngiti baha hiru kum kasang, hati kipor bangarang bak, ba bubun hi nak preng kinongnya kali jungi, kiting mana etikar. Kadai ni ta, teman ta pinangan man sim ke stiker, happen biang ya ke vaccination certificate, ngingi semua persya nama rupa, hak motor vehicle agro khampat lapan rung. Manong ba ka vaccination certificate kan long no kaway na preng kikot kali. Kata kadai bangkong bangi persya. Kaba naglayang kejongi ke isi hapok jingalam kejonga ngilalik banyi kendo. Yo ba yan swear. Ubalong DSP traffic ngiyong ba sispa sanpau kaway stickers. Kata how ni berajin uri, yang sispa sampau boy stickers film kram keriset, ngong kan ayu ba kacing penting kok tempan, na kaliang kinong sensar kijongi kumu konrak sangma ba preston tensong bawang ba lada kakiu kani kacing pang la bana lockdown gang, dendai, ada yang tengiru ngiyang ba yule se. Kaluan yang lockdown ngilak mat arsin. Kalau kai kabang samjinge kabang inulung ya ki try ba ikinong nya kali. Namar ba babulhi ki banyak kali lele gidai bet babalaman sini bang demir. Tengiang kalong namlong ba nak kaliang gajongi kum kaseng nginlum no mangiru sanpho tangka. Kata kalong ba sanpho tangka kamdi banong ba kalet ang sapla jong ba wanan bok jerwa ane sapla jong kinakit kam ndai kanet saka central body katalan lada kawan ke lockdown kemudah tu pisahi ngan ai jingra kata kam kiong mamlong hapamlong dan nak lang jungi rungi kampwa hire penbor kami kemban ka kentian ning ba bayan onal swear ban khot ye ki katu kat ni kinongnya kali ha ka ba ki keno ba wanan bok jarwa wanlum sanpau tangka ko istika pensai ngaru mentang ni ngakwa ba bayan swear kum DSP traffic un pensai ba menu pila yak tak sanpau ba lada piang mempanai kadang di tang dijingiakran kejungi mangilum mangimut panlum kalong ba pila dak keno pat bangabam bisa kalau kaseng is kasel local taxi welfare station ginangalam kibam pisa niso bahaba nakaliang USP pensaya kane ba hadim katu kane kejingkhang ye stickers penmi order ban check ikot kali ngirungiang kapiang tambah pindai ban check siliang namar babun kikali kibak ya hanya social long ngi ya la keju ke motor vehicle a apa picak bak private bat taksi, bat truk, bat bos cek lang. Ngim soper. Namar bangi hiru. Kan kamhala da kandon kokot kali hapok kali. Ban YouTube stickers. Ngatarai na pedang dijong pigi nong nya kali. Pila julap na miki black stickers. Labang? Labang? Dei halor kita nong rim. Kaba kejingmi jong ning stickers. Kakampalak ban ya kejingdon ning permit. Kata kalong kam na dia bang ba tang mentang wat nak lang jenging kaseng nilai nyau bat ngilap dak pensai du hakila patai kubor
ba kajing ai kini stiker sekolong kajing plelat ban ke sarkar dan ke police department ban ya kamai tu kaba kini gigi pat basiu khajna kilong kisok pudung lah gano no benta ban kaba khado kentang iwai kaba ngingi ekran ru ba sarkar lingbau transport minister ngiyong nang lai benai menta nginang yo banyak mi kamai ngiyong nang ailat chua bangin yo ban penbiang ikut kisla bat bangin siu itu giram gisa ki bangin ngima atau kipor bangima yang tu lockdown ngisim ram henry kensan hau bra Disember masen penbra ba onadu Januarin pelat lut no iki lokal taksi bakin mi kamai ken mi order ban sedang ban sama stiker Hato kami soft target nak kalian ke government, limba ke police department, balada, mas insya Allah kamailut, wan sim stiker, haba beli sim stiker pada ru pihak siu, yeki khajna kiba bunja. Kata kalau haman lah kalau kau taksi dan prajat ki khajna, tengok hab siu no kita, habreng kaklam covid keempat kod, kum kita kiki berohat tinggi pakang. Kataru kidan pat ketu katne kilangyong kiba pila yi haki social media pila ji haki WhatsApp haki Facebook ba kiong kan kambha bangin ya dak stickers bani ka bangira tot kali kapan pau ba kitu bakwa banyak ling batang stiker kidai kie mo ladi musudu kidai kie Bat habju kepor. Nak kalian keconga. Hadu kat kini kisni pementa ngampan isim stikas. Bat ngat. Bat skam biru kita kular bangan nulis sim. Bangan rabe ikut kali nak mentalik pertai ke app sistem kadon. Kita cek na app sudah lah. Maka kali kebiang kot na kebiang. Kum kita kiki baro. Nak kalian kejungi kum ke isi hadian bangilai song. Perhat yang tengah snoram ya kata kejing keno jong kipulit kamtame na wayan swear ban pensnow ya tak tunghong sa kibabun kinangnya kali ba ngingi bam ya tak pisah kata kadai ba ngingi sosi thang ban halar kata kanong rim ngai kilang yang ru kibusulong yang kongo kat kabang ya kata kibali daong kabayong ru kabayang Larang, ya kita ke pastem dong ke pasar ko bayang. Kilong yang kongo bak kandawa pa ikadaw tenray.